استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار شو بینرین مهجال هر دری دم باش آدما پیشکش کرنا بولتنا درج مرسی فرمو گرنتوی سنوچا رخصنا داعشیا تروریست چکدارن قصده بشوی کی هوانا لدیر زوره کشتن برانبری ویژه کی بریا دمکی پیاده در دورا 129 تروریستین داعش زندانین خواست سربست بردان اندامکی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه کو جوینا اسیتانا بی دیوکی جوینن بره باو تو جوازی وجودابون ناورا واندا دینبه دستیا دانوستاندنین سوریه اشکره کرگو کارش بو ساز کرنا اوفیسه کا تایبت براوان کرنو شوپاندنا تفگرو کریارن ایرانی بو پروسیاب داوی کرنا هبونا ایران سوریه تکرن دنباش اندامکی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه جوینا اسیتانه به دیوکی جوینن بره باو تو جوازی وجودابون ناورا واندا دتونه اندامکی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دبیجه جوینا اسیتانه به دیوکی جوینن بره با تو جوازی وجودابون دناورا واندا دتونه عبدالرحمن عبطان اندامی کمیته نوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه لیدوانکی ده جمال پرا پدکسی را گوت دنرینا ویده جوینن کنگرین اسیتانا و سوچیه بتنه شانونش بو بریو برنا کریزا سوریه نمونه آویه که امریکا دوان جوینان ده بشداری ناکا لورا جوینا اسیتانا یا بی دیوکی جوینن بره با تو جوازی و جدابون نوبرا وان ده دیتو نبه عبطان سر بارکر گوت چارا سرکرنا کریزا سوریه بی بشداری امریکا و روسیه و رکفتنه که نوبرا وان ده دروست نبه و دیاره امریکا و ولاتین پیوندیدار به کریزا سوریه نجدینه دچاره سرکرنا کریزا سوریه ده لگوری بریاره انجمن اولهی یا ناف دولتی 2254 عبدالرحمن عبطان اندامی کمیته نوندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دداویا لیدوانا خوده گوت کو چاره سرکرنا کریزا سوریه ده دسپیکا سالا نو یا 2019 ده دسپیکا ده دسپیکه ده ده آماده کاریج با دستور سوریه یا نو باری کرنا امریکا و روسیا وره کرن وره کفتنه لسر چاوانیا آوا کرنا حکومتا که وگوهز تا سال 2021 پشتره دهل بجارتنین پارلمان و سروکاتیا سوریه دبن سرپرشتیا نتوینیه گرتی ببشداریا همی پیک هاتین سوریه لهندرو دروی سوریه ورن انجام دان. هر سه ولاتین گرانتور کو هر یک جه روسیا، ترکیه و ایران الخود گره دخوازن کو چاره سرکرنا کریزا سوریه دبن سیوانا وانده به جالیا گیدن و اپوزیسیونا سوریه دخوازه کو چاره سرکرنا کریزا سوریه دبن سیوانا نتوینیه گرتی و جواکا ناف دولتی دبه. رخصنا داعشیا تروریست جگدارین قصده بشوی کی هوانا لدیرا زوره کشتن کوبریا دمکی پیده در دورا 129 تروریستین داعشی زندانین خو سربست بردابون لبن سیاده سپیشخرین هوز و روسپین عرب و نیازین پاکین پیده هر دم و دمکی ده برپرسین پیده لدورین کردی لکردستان سوریه تروریستین داعشی سربست برددن بیکوب هفگوارتنه که بدیلین خواهین دی زندانین داعشی ده بکه داعش ترور کو بحضران ملباطین کرد و عرب لسوریه و عراق ترور کر و بحضران مالین کردان ویران کر نخاسم جوانین کرد جو خورد و کچان ین کو برنچاری تفلی چکدارین یپگی و قصد بونه بدست وانیا تروری لگر سپی کوبانه و دیرازور و رقای و هند ورین دنین کردستان سوریه هاتنه کشتن یا هری داویه بریا دروژان برپرسین پیده لجزیره روجاوای کردستان 102 تروریستین داعش سربست بردان کو بریا و دمیجی 27 هاتبون سربست بردان دهمان دمیده شر پیده به داعش را شرکی سرکیه نخاسم لدیر رازوله کلوگور روانگاه سوریه مافی مروفان که ده چارچوه روژین بوریده 47 چکدارین قصده به دست داعش جیان خوش دست دانه و هجمارک دیل کتنه و بشک جوان بشیوه که هووانه هاتنه سرجه کرن لگور پرچه ویدیوک لسر تورین جواکی جالی داعش و هاتیه بلاف کرن تیده تروریستین داعش بشیوه که دور مروفاتیه هندیلین کرد و عربین قصده سرجه دکه سربست بردانه تروریستین داعش لجزیره روجاوای کردستان بوجه سیر و مطمئیه کدام پید داعش سربست برده ده همان دمه شر وان لروجالات سوریه دکه و بوجه نرازیبونا سیاستمدار و چالاکوانین کرد نقیب سندیکای روزنامه‌وانین کردستان سوریه عمر کوچری گوتارک نویساندیه تیده دبیجه کو دیاره پید دخوازه زندانین خواج داعش سپی بکه و او نزانه وی جاره به هفگوارتنه که لهمبر چیه جاره بره لهمبر دیلین سویده بو اگر های وی جاره جی لهمبر هن افسرین رژیما سوریه به کوچری هروا دازانین کو دما پید داعش سربست برده لسر گرتنا خبرکارین کرد وک فؤاد ابراهیم ادریس علو احمد سیدو رجده سربست بردانه تروریستین داعش دبجه گمانه کو بسادان کرد لجم داعش گرتینه
û tu bi hevguhartin nayê durustkirin. Jalê xwe ve şîrovekarê siyasî Minal Husko li ser girtina dîlên Kurd bi destê Daişê got ku gelo ragihandin û serkeftinên PYD li ku derê ne. Ji dov ve ciwanên Kurd wek dîl li şerê Dêrezorê têne girtin. Hesko her wiha got ku şerê Dêrezorê perde li ser xemsariya wan an ku PYD li xwîna Kurdan rakir. Serbestberdana girtiyên Daişê di demekê de tê ku siyasetmedar û çalakvanên Kurd di zîndanên PYD de ne. Bi tenê ji ber ku ne li gorî siyaseta wan in. لێ قامشلۆ بارانەکە بەهێزباری و گەلک جادە و کۆلان تەفگەرە هاتن و چوونێ لوان تا دەمەکێ ڕاوەستیە ji ber barîna baranê doh êvarî li gelek tax û deverên bajarê Qamişlo wekû kurte vîdyoyên wê hatina belavkirin lê taxên Cumayê Qenat Swês Enterî Cirnik Qedûrbek taxa wista û Hilêlî û Kurnêş ava baranê di cadeyan de kom bû şapeyên baranê durust bûn di encamê de tevgera çûn û hatinê li pêş otomobîlan ta demekê rawestiya. Desteya danûstandinên Sûrî eşkere kir ku kar ji bo sazkirina ofîseke taybet bi rewankirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê bo proseya dawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê tê kirin. Di rojên bên de jî dê civîna asîtana dest pê bike û ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî. Desteya danûstandinên Sûrî eşkere kir ku kar ji bo sazkirina ofîseke taybet bo rewankirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê bo proseya dawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê tê kirin. Di rojên bên de dê civîna asîtana dest pê bike ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî. Di civîneke xwe ya asayî de desteya danûstandinên Sûriyê eşkere kir ku hin hewl û kar ji bo sazkirina ofîseka taybet bi rewankirin û bilgekirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê beşdariyê di danîna bîr û baweriyan de alavên guncaw bo proseya dawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê tê kirin. Amaje kir ku hinha hejmareke mezin ji herasa Sewriya Îranê û Hezbollaha Lubnanî û hin milîsên din jî bi şêweyekî berya niha nehatine kirin li başûrî Sûriyê tê leşkerkirin. Dr. Nesir El-Herîrî di kongreyekî rojnamevanî de ku roja şemiyê li Riyada paytexta Erebistana Siûdiyê encam da ragihand. Hebûna Îranê li Sûriye û bi taybet li başûrî Sûriyê wek yekem car bi wî şêweyî hejmara gelek tê diyar kirin. Îran di dema borî de gelek bingew baregehên leşkerî û navend û binkeyên rahînanan ji bilî wan jî ava kirine. El-Herîrî serbar kir ku li ser piranyarê bendên rejimê li başûrî Sûriyê çekdarên Hezbollaha Lubnanî û milîsên ser bi herasa Sewriya Îranî ve belav kirîne. Lê cilûbergên xwe û nasnameyên xwe biyên Sûrî guhertine dakûneyên naskirin. El-Herîrî got jî ku Îran dizane ku di demeke nêzik de dê ji Sûriyê were derxistin. Lewra bi parayên gelek ciwanan li Sûriyê dikire û hişûra amanên wan dişû ji bo berjewandiyên xwe li Sûriyê piştî ku ji derkeve dixwaza wan ciwanan wek şanên razayî bikarbîne. Her wiha El-Herîrî tekez kir ku niha pîlaneke herêmî û zêdekirina fişara navdewletî ji bo rûbirûbûna Îranê û danîna sînorekî ji bin pêkirinên wê re tê kirin. Derbarê Komîteya Destûrî serokê desteya danûstandinên opozisyona Sûriyê Nesir El-Herîrî got ku tevî ku rejima Esed keleman li pêş dilarxistina civîna Komîteya Destûrî datîne lê em tekez dikin ku divê di zûtirîn dem de ew civîn dest pê bike û dibin sîbera navdewletî de be. Divê netewên yekgirtî jî û civaka navdewletî gavên bilez bavêjin da ku girnedin ji danûstandinan ji bo destpêkirina zincîra yekem ya girêdayî qonaxa veguhestinê dest pê bike. Diriya alavên bê alî de avakirina desteya desthilatdariya veguhestinê dest pê bikin. Di dawiyê de El-Herîrî serbar kir ku di rojên bên de civîna asîtana dê dest pê bike û ew bihêvîne ku hemî kelemên li pêş avakirina Komîteya Destûrî werin hilanî û beşê sisiyan jî yê ku ji netewên yekgirtî re pêşkêşkirina navê wî bişîmaye bi alîkariya hemî aliyan li gorî yasayên navdewletî nav werin pêşkêşkirin komîte ava bibe. Li hola konferansan ya kampa Dumîz ya Penaberên Rojavayê Kurdistanê rêxistina herîkar ahengek bi helkefta roja nehiştina tundûtijiyê dijî jinê li cîhanê ku ew helkef doh roja yekşemê bû li darxist hejmarek gotin jî bi vê bûneyê hatin pêşkêşkirin.
شوپینەرین مە هێژابەری کۆمبلتەنا خوا بدەوەی بینن دووبارە مێسەن و چیان بنەبیرەوە. ئەندامێکی کۆمیتە ناڤەندیە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا دبێژە کۆجەڤینە ئەسیتانەیە بێ دێوەکی جivînên berê be û tu cêwazî û cudabûn navbera wan de dêne be. Rêxistina Daişê terorîst çekdarên Qesedê bi şêweyekî hovanel dêra zorê kuştin beramberî wê yekê feryademekê PD derdora 129 ji terorîstên Daişê ji zindanên xwe serbest berdan. Desteya danûstandinên Sûrî eşkere kir kar ji bo sazkirina ofîseke taybet bi rewankirin û şopandina tevger û kiryarên Îranê bo proseya bidawîkirina hebûna Îranê li Sûriyê têkirin. Û tenema bidawî hat hûn bimên xweşiyê de.